Майыс матем күнү. Эркес қара бағласын. Бүгінгі тедбірні біз сүргінлікте вефат еткен ватандашларымыздың рухына бағышладық. Біз өз балаларымызға, яш несілге бұл күнні ешбір вақыт ұнытмасын. Әр вақыт қатырласынлар, юреклеріне бойлы атеш янсын деп үміт етеміз. Сегодня 18 мая, день депортации, когда депортировали нас народ. Мы вышли сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб во время депортации. Сегодня мы вышли зажигать свечи, потому что депортировали наших бабушек и дедушек. И мы память о них. 18 майыс матем күнү. Эркес қара бағласын. Қырым оғлы, сық тишіні. Көзінден яш тамасы. Мен bu yerde yaşamadım yaşlığıma, doyulmadım vetanıma, hasret oldum ey güzel Kırım. Bizim için nasıl desem hem dua yapmak gerek, hem hamle durmak gerek, her bir şey balam yapmak gerek. Öyle yapmasak bizge vatan olmaz. Dediğimde vatanı almak kıyın. Öyle bilenin almak pek kıyın balam.